This is part 17 of my video on aptitude questions with their answers. These questions are very important for students as well as for graduates who are searching for a job. To get more aptitude questions with their answers, just go to YouTube and search for BEEK Academy. Subscribe the channel to get additional videos that I will post in the future. በዚህ ቪዲዮ የምናየው ፓርት 17ን aptitude questions with their answers የሚለውን ይሆናል። በዚህ ቪዲዮ የተወሰኑ ጥያቄዎችን የማሳያችሁ ይሆናል። እነዚህ ጥያቄዎች ለተማሪዎችና ስራ ለሚፈልጉ ማንኛውም አካላት ጠቃሚ ጥያቄዎች ናቸው። በመሆኑም ቻናሉን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ወደፊት የሚለቀቁ በርካታ ጥያቄዎችም ይደርሷችኋል። ወደ ጥያቄዎቹ እንሄዳለን። Question number 49 says that the HCF of two numbers each having 3 digits is 17 and their LCM is 740. Find the sum of the numbers. A 221, B 102, C 122, D 458. There are two 3-digit numbers. Their HCF is 17 and their LCM is 740. Then you are going to find out the two numbers. Then after that, you have to find again the sum of the two numbers. Try to find the solution for this question by your own. After that, see the steps that I have provided here to get the solution for this question. First, you are given the HCF of the two numbers. Since the HCF of the two numbers is 17, and the numbers are 3-digit numbers, then you can represent the first number as 17A and the second number as 17B. Then from the rule which says that the product of the two numbers is equal to the product of the LCM and HCF, multiply the two numbers 17A times by 17B, it is equal to the product of HCF and LCM 17 times by 740. Then again multiply 17 by 17. 17 by 17, it is equal to 289. And again multiply 17 by 714, it is 12,138. Then rearrange it and divide the right side number by 289. Then you get AB is equal to 42. That means A times by B is equal to 42. Then find the coprimes which are equal to 42 when multiplied, which gives 42 coprimes. That means coprime numbers are numbers whose HCF is 1. So find those coprimes with product 42. Then you can list out the coprimes as such: 1 and 42, 2 and 41, 3 and 14, 6 and 7. So you can get the numbers if you get these coprimes. When A is 1, then B is 42. Substitute the values on 17A and 17B. Then you get 17 times by 1 and 17 times by 42, the first number. The second number is 17 times by 2 and 17 times by 21 from coprimes 2 and 21. And again, the third number is 17 times by 3 and 17 times by 4 from the coprimes 3 and 14. And again, the last one is 17 times by 6 and 17 times by 7 from the coprimes 6 and 7. So you can get the numbers as such: 17 and 714, 34 and 357, 51 and 238, 102 and 190. These are the pair of numbers. But what is given from the question is that the numbers are
3-digit numbers. So find the 3-digit numbers from these pairs. On the first one of the number is a 2 pair and the other one is 3 pair, and this cannot be the answer for this question. And again, the second pair is on the second pair, the first number is a 2-digit number and the second one is a 3-digit number. Again, disregard this pair, and again the third one cannot be considered again because the first one is a 2-pair number and the second one is a 3-pair number. The last one, 102 and 119, both are 3-digit numbers. So the numbers are 102 and 119. This is a suitable pair for this question. Then find the sum of the two numbers, 102 plus 190, which is equal to 221. The answer for this question is choice A, 221. እዚህ ላይ ኤችሲኤፍ እና ኤልሲኤም ተሰጥቶናል። የሁለት ቁጥሮች ኤችሲኤፍ እና ኤልሲኤም ተሰጥቶናል። ቁጥሮቹ 3-ዲጂት ቁጥሮች ናቸው የሚል ሐሳብ አለው። ስለዚህ ኤችሲኤፉ 17 ነው፣ ኤልሲኤሙ 714 ነው። ከኤችሲኤፉ ተነስተን ከዚህ በፊት ጥያቄዎች ሰርተናል በዚህ ዙሪያ፣ ወደ ኋላ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ኤችሲኤፉ ከተሰጠን የሁለት ቁጥሮች ዘን ቁጥሮቹን ለማግኘት ምን እናደርጋለን? ኤችሲኤፍ ዘ ቫልዩ ኦፍ ኤችሲኤፍ ሲባዛ በሆነ ቫሪያብል አንደኛው ቁጥር ነው። አጌን ኤችሲኤፉ ሲባዛ በሌላ ቫሪያብል ሁለተኛው ቁጥር ነው ማለት ነው። ከዚህ መነሻ ይዘን ኤችሲኤፉ 17 ነው፣ 3-ዲጂት ነምበር ነው ያለን። ያ ማለት 17 ኤ አንደኛው ቁጥር ነው፣ 17 ቢ ሁለተኛው ቁጥር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤችሲኤፉ 17 ነው፣ ኤልሲኤሙ ደግሞ 714 ነው። አንድ ህግ አለ። የሁለቱ ቁጥሮች ብዜት ከማን ጋር እኩል ነው ይላል? ከኤችሲኤፍ እና ኤልሲኤም ብዜት ጋር እኩል ነው። ያ ማለት ሁለቱ ቁጥሮች 17 ኤ እና 17 ቢ ናቸው። ሁለቱን ስናባዛ እኩል ይሆናል ከማን ጋር? ኤችሲኤፍ እና ኤልሲኤም ብዜት ጋር እኩል ነው እያለን ነው። ስለዚህ 17 ኤ ሲባዛ 17 ቢ እኩል ይሆናል 17 ሲባዛ 714 ይሰጠናል። ይሄንን 17ን በ17 ስናባዛ 289 ኤቢ ኢኳል ቱ 17 ሲባዛ 714 ደግሞ 12138 ይሰጠናል። ሁለቱንም ሳይድ በ289 እናባዛለን። ዘን ኤቢ ኢዝ ኢኳል ቱ 42 የሚል እናገኛለን ማለት ነው። ያ ማለት የሁለት ቁጥሮች ኮፕራይም የሆኑ ቁጥሮች ብዜት 42 የሆኑ ፔሮችን እንፈልጋለን። እነዚህ ፔሮች 42 ሲባዙ 42 የሚሰጡ ቁጥሮች እነዚህ 1 2 3 4 እዚህ የተቀመጡት 4 ፔር ቁጥሮች ናቸው። እነዚህን ፔር ቁጥሮች ካገኘን ስለዚህ ቀጥሎ ሁለቱን ቁጥሮች እናገኛለን ማለት ነው፣ ማግኘት እንችላለን። እንዴት አድርገን? ለምሳሌ መጀመሪያው ፔር ላይ ኤ 1 ቢ 42 ነው። 17 ሲባዛ በ1 እና 17 ሲባዛ በ42 አንደኛው ፔር ነው ማለት ነው። ሌሎቹንም እንደዚህ እያደረግን በኤ እና በቢ ቦታ ሰብስቲቲዩት እያደረግን ሁለቱን ቁጥሮች እንፈልጋለን። ሰብስቲቲዩት ስናደርግ እዚህ የተቀመጡ 4 ቁጥሮችን ጥንድ ቁጥሮችን እናገኛለን። ከነዚህ 4 ጥንድ ቁጥሮች ውስጥ ጥያቄው ላይ 3-ዲጂት የሆኑትን ነው አውጡ የሚለን። ሁለቱም 3-ዲጂት የሆኑ ቁጥሮች የመጨረሻው ላይ ያሉት 102 እና 119 ነው ማለት ነው። ጥያቄው ላይ የሚለን ምንድነው? የሁለቱን ቁጥሮች ድምር ፈልጉ ነው። ስለዚህ 102 ሲደመር 119 ስንት ይሆናል? 221 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ቾይስ ኤ ነው። Question number 50 says that the highest common factor of 0 and 6 is A0, B3, C6, D undefined. You know how to find out the HCF of numbers, and there are 2 techniques
on finding the HCF of two or more than two numbers. The first one is prime factorization method and the other one is division method. So using either of the two methods, try to find out the HCF of these two numbers. Okay. What is your answer for this question? Let's see. Since division by 0 is undefined, 0 cannot be a factor of any natural number. It is true that 0 cannot be a factor of any natural number, because when you divide a certain number by 0, the result is undefined. Therefore, the HCF of 0 and 6 is undefined. So your answer for this question is choice D. ኦኬ እዚህ ላይ 0 እና 6ን ሰጥቶናል። የነዚህን ሁለት ቁጥሮች HCF ፈልግ ነው የሚለው። ከዚህ በፊት አይተናል። ከዚህ ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ ተለቀቀ ቪዲዮ አለ። እዛ ላይ HCF እና LCM እንዴት እንደምናገኝ አይተናል ከዚህ በፊት። ያንን በመጠቀም ለዚህ ጥያቄ መልስ አምጡ ነው ወይም መልስ ፈልጉ ነው የሚለው። ለዚህ ማንኛውንም ቁጥር ለዜሮ ስናካፍል ውጤቱ ምንድነው? አንዲፋይንድ ነው። ስለዚህ የዜሮ ዜሮ ፋክተር የለውም። or it cannot be a factor for any natural number። ለማንኛውም ቁጥር ለማንኛውም ናቹራል ቁጥር ፋክተር መሆን አይችልም። because ማንኛውም ቁጥር ለዜሮ ስናካፍል ውጤቱ አንዲፋይንድ ስለሆነ፣ በዚህ ምክንያት በዜሮ እና በ6 መካከል HCF የለንም ወይም አንዲፋይንድ ነው። መልሳችን ቾይስ ዲ ይሆናል። ምናልባት ይሄ ለሌሎችም ቁጥሮች ያገለግላል። 0 እና 7፣ 0 እና 10፣ 0 እና ምናምን እየተባለ ቢመጣ መልሳችሁ ምን ጊዜም አንዲፋይንድ የሚል ይሆናል ነው። Let's see question number 51, which says that which of the following is a pair of coprimes? What is meant by coprime? Two numbers are said to be coprimes if the HCF of those numbers is 1. So among these choices or among these pairs, find out the one with HCF which is equal to 1. So check out each pair. Check out pair A, which says that 16 and 62. Do they have HCF which is different from 1? Again, B, check out the HCF of the two numbers 18 and 21. Do they have any HCF other than number 1? Again, C, the pairs are 21 and 35. Again, check out the HCF of these two numbers. Then if they have HCF other than number 1, then they are not coprimes. Again, choice D, check out the HCF of the two numbers 23 and 92. If they have HCF other than number 1, then they are not coprimes. Check out each one. Therefore, the answer for this question is choice B, because the HCF of 18 and 25 is 1, and the numbers or these pairs are coprimes. Because again, pair A, that means choice A, choice C and choice D have HCF which is different from 1. Check it out by your own and check the HCF of the pairs on A, C and D. Anyways, the answer for this question is choice that of B. ጥያቄ ቁጥር 51 የሚለን ምንድን ነው? ከዚህ በታች ከተሰጡት አማራጮች ወይም ጥንድ ቁጥሮች መካከል ኮፕራይም የሆኑትን ፈልጉ ነው የሚለን። ኮፕራይም ማለት HCFአቸው አንድ የሆነ ፔር ቁጥሮችን ነው። ይህን ለማድረግ ደግሞ ይህን ለማግኘት ለምሳሌ ኤ ላይ 16 እና 62 አለ። የነዚህን HCF ፈልጉ። ከአንድ ሌላ የሆነ HCF የምታገኙ ከሆነ እነዚህ ቁጥሮች ኮፕራይም አይደሉም ማለት ነው። again
ሁሉንም ቼክ አድርጉ። ኤችሲኤፋቸውን ፈልጉ። የሁሉንም ኤችሲኤፍ ስትፈልጉ ቢ ወይም ቾይዝ ቢ ላይ ያሉት ቁጥሮች ብቻ ኤችሲኤፋቸው አንድ ሆኖ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ሌሎቹ ከአንድ የተለየ ኤችሲኤፍ ስላላቸው ኮፕራይም ሊባሉ አይችሉም። ስለዚህ መልሳችን ማን ነው? ቢ ነው። Question number 52. The product of two numbers is 4107. If the HCF of these numbers is 37, then the greater number is A 101, B 107, C 111, D 185. Here you are given the product of the two numbers and again the HCF of the two numbers. If you are given the information on the HCF of the two numbers, then you can have the two numbers, or you can represent the two numbers in such a way as 37A and 37B, because the HCF of the two numbers is 37. Then the product of the two numbers is 4107, which means 37A times by 37B is equal to 4107. Rearrange and solve for AB, and AB is equal to 3. It means 37 times by 37 is 1369 is equal to 1369 AB is equal to 4107. Then divide both sides by 1369. Then you get AB is equal to 3. Now find coprimes with product 3. Coprimes with product 3 are only 1 and 3. So when A is 1, then B is 3. Substitute these values on 37A and 37B. Then the first number is 37 times by 1, and the second number is 37 times by 3. So 37 times by 1 is 37, and 37 times by 3 is 111. The one which is greater than the other here is number 111. So your choice, or the answer for this question, is choice C. እዚህ ላይ የሚለን ወይም የሚነግረን ምንድነው? የሁለት ቁጥሮች ብዜት ኦልሬዲ ሰጥቶናል 4107። ኤችሲኤፋቸው ደግሞ 37ን ሰጥቶናል። ምንጊዜም ቢሆን ኤችሲኤፉን ከተሰጠን ሁለቱን ቁጥሮች በዚህ መልኩ ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን ነው። ኤችሲኤፍ ሲባዛ በሆነ ቫሪያብል አንደኛው ቁጥር ነው። ኤችሲኤፍ ሲባዛ በሌላ ቫሪያብል ሁለተኛው ቁጥር ነው። እዚህ ላይ በዛ መልኩ 37ኤ እና 37ቢ ሁለቱን ቁጥሮች ሪፕሬዘንት በዚህ መልኩ ማድረግ እንችላለን። again ብዜቱ 4107 ነው። ያ ማለት 37ኤ ሲባዛ 37ቢ ስንት ነው? 4107 ነው። 37ኤ ሲባዛ 37ቢ ማለት 1369ኤቢ እኩል ይሆናል 4107 ነው። ያ ማለት ኤቢ is equal to 4107 ሲካፈል ለ1369 ያ ማለት again ኤቢ is equal to 3 ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ኮፕራይም ዊዝ ፕሮዳክት 3 የሆኑ ቁጥሮችን እንፈልጋለን። ስናባዛቸው 3ን የሚሰጡ ኤችሲኤፋቸው አንድ ሆኑ ሁለት ጥንድ ቁጥሮች እንፈልጋለን። የምናገኘው ኦንሊ 1 እና 3 ነው ማለት ነው። 1 እና 3ን ካገኘን የሁለቱን ቁጥሮች ዋጋ በኤ ቦታ የመጀመሪያውን ቁጥር በቢ ቦታ ደግሞ የሁለተኛውን ቁጥር ሰብስቲቲዩት በማድረግ በዚህ መልኩ እናገኛለን። የመጀመሪያው ቁጥር 37 ነው፣ የሁለተኛው ቁጥር 111 ነው። ከሁለቱ ትልቁ 111 ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን 111 የሚል ይሆናል። እንደዚህ አይነት እና ሌሎች የኳንቲቴቲቭ አፕቲቲዩድ ጥያቄዎችን ማግኘት ከፈለጋችሁ አሁንም ቢሆን ዩቲዩብ ላይ ቢክ አካዳሚ ብላችሁ ሰርች በማድረግ ቻናሉን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እነዚህ ጥያቄዎች ለተማሪዎች እና ስራ ለሚፈልጉ ተመራቂ ተማሪዎች እንደዚሁ
ጠቃሚ የሆኑ ጥያቄዎች ናቸው። ምክንያቱም በተለያየ አጋጣሚዎች ላይ በትምህርትም ሆነ በስራ ፈተናዎች ላይ አፕቲቲዩድ ጥያቄዎች ይመጣሉ። እነዚህን እና ሌሎች መሰል ጥያቄዎች በሚያጋጥሟችሁ ሰዓት በቀላሉ ለመስራት ያግዛቸዋል። ልምምድ ለማድረግ ይጠቅማቸዋል። ቻናሉን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ተጨማሪ ጥያቄዎችን አግኙ ይላለሁ። አመሰግናለሁ።